Trinamool Congress Meghalaya mentakajan miet ke RPR tarik unai wieng arhajar RPR kelathang mombati hakandai lat ban snowlem yaki baklat nakajing syak siat yap haki pulit Assam hak step RPR tarik unai wieng arhajar RPR hamukro West Jaintia Hills. Nong yalam ke TMC ke badai ke kertong na North Shillong ke kong Aljiva Gwenet Renja kalapha ke jing songlem syaki bahaya hasem bat kelapen rem juri ke jing lek bam sut nyo ke ni ke sorkar. Sorry. Yeah, no, she steps up. Snow hakapon live aja menemiskan kadang firing apa umkro West Jaintia Hills. Kalau kita kapan kendet ya kejela Meghalaya berok kawai. Nama doong bakajinja kaja shawai kejela ro em kadai man kapor kejela kajomi pangi ina kapor shakapor ban. Kijat benro khasi Jaintia garo ishale ben hagi ni pulit Assam. Wan her ya kejela kajomi pada penting bidan hakashnong lejong hakapor live aja step. Ni yuk kat kung kajingkep ka bangilayo kalong kumbasan hilayap kajingan her hapding ki pulit Assam yak civilian jong shnong mukro ni kum ka party Meghalaya Pradesh Trinamool Congress ni dan ringkat bat ki nong shnong jong ka West Jaintia Hills bat ka jelahi berok kawai ni ai ka condolence ya ka yeng ka sem jong itu kala do no e ka jing jong hapding ka ni ka jinja ka basusi ni kendang ru ya sarkar kam shimla man pej yakini ki jinja na kapor sha kapor bat ni kum ka party ningai dan ringkat bat kinong shnong jong ka jela Meghalaya hi berok